Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Presiden ke NPP Meghalaya ubadiru MP ke Raja Sabha na Meghalaya Dr. W.R. Kharlukhi ulayat ho baka jingmi no ki laingot ki MLA ke NPP banit ban penyaso syakiwi ki sengsan partai kadai namar ke jingsong tho bakim yo tiket Shuh ke election MLA House nam arhajar arpulai ki arngot ki MLA ke NPP ki balahir syuki no ki longka Ferland Sangma Benedict Marak ki balalait ban penyaso syaka seng BJP katbau Istamur Momen ulalait ban Rung syaka seng TMC. Fikir berpikir dia nomor ba ang ini kisni ke dan arngot ki MP MLA NPP ki lami no mo. Tikil dong BJP na kay kadaw ni pa bantik. Am kita kila aktif bagi mi tiket te. Tu wai udah usi am kan mau bagi la kerja. Hoi. Te kawai kita ka MLA na yu Ferland. Ferland. Balai pi mai tiket Shuh na kay kadaw. Am kawai nado ba tu bagi remove na party tu lombo. Kumta ke utret kat kumba batai ke party. Te makapat te tu khon jo ka last time ke election ke rebel te ke khon jo ka elek persa candidate jongi ke. Hai. Tigiran bro argun. Men yang menta jaka jumti no pi bu bujeli. Jika tu pila itu limis jika berna tu berem hu limison lawan sengi. Oh, limison tu XMLA nata hagi jika felin tu ladon tu MDC Arbin. Begini ro kidai don pagi bala kena banjop kan fee saja. Ha? Dong kiladon ka jing yo jing kesan ki pajba kan jing Kiba. Temai kertong. Hai kan? Ke jing khud kan don baik ke parti ke. Te sawai ong badon sawai bandong sa TMC pi. Ati ka daw. Uto estumur utor ulasan mandal singi tu iti mandal. Oh, ulong undong sa iti mandal. Tawdaw. Ya tiket iti mandal. Hai. Nakay ka daw tu pada pin tiket iti mandal. Try to compare performance mo wat mandal tila ang mandal hi. Kamdan ere try ka jiktal da sathi ki milot ki MLA. Kanumdan kum gata. Ngarum dai ta hangi de. Keleng keri India. Keleng ke. Ma partai ki ong ma. Khabar gini election la adap fi kum no ke sitting just by being a sitting. Kamlong is ngamatang long sitting MP. Umut se dengan perform te ngasuyo tiket baik. Kedai mo. Ti nga presiden ru. Mla kan besu ong yo baik. Kedai. Ti kini ki arngot ki MLA ki Rung sa ke BJP. Try ka kay ke jing BJP ka klan kuno don langot. Sipet ni election ni. Kat mutapat dep election mo klan sudah. Baklan sudah. Adalah adep kemudian yang ketua panel discussion. Ini lagi. Ong kat bah por bele atau bun ong betul. Mo. Larem batun don sum ong bukum ta bukum ni tu. Dai. Ti kendiap nomor ba adu mata pi dang telang ber ke BJP. Next election hadin election pi dang telang na kumno. BJP. Ni persang pun yo absolute ni. Dia absolute de pinam kam Shuh BJP. Kalau yo absolute not kam you. Mo teri himruai. Dia hadu mata pi yang don ke NPP ke don lang ber hanida. Persoalan. Ni don hiba Canada. Canada te ketua mut ke dai ketua forum jong ki ketua por khlang ha kongres tu mo. Hoi. Kongres forum. Di menta pi la pengkai sasat menta pi election arjar pulai. Hoi. Ya persang bahai ke. Layu alut baru istigi kertong pi ong penyang baru untuk totally kunsi. Santu prang la don saarngot min persang. Hai kunsi mempadiot kertong mata. Sega mairang bat ke South Shillong. Oh, South Shillong jaga pasan bor mah. Yang tu rupin persang ban penyang kertong. Yang tu tahap persang ban yo bola ban ilek buat sanbor kan. Kapat di pasan bor. Bola ban ilek bat kan. Oh, bola ban ilek. Kulis sibun doktor, ya kapor ke